ตุนจุมาจวนนิจันอินเคลริซัลช่างช่างเลอเกนเตลเบบอมช่างช่างเตบากาลีกเตบุลทาร์เบิร์จุงจางเตกันสวยเจ้าโดนะจูบากาจวนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลุงออยเลวนะจุงจางกันสวยเตลโดนบอกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลุงออยเลวนะอาจังเฮียนจันตาอีลาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจวนบอร์นมาวเนนกอลนีเวเวคงอันนินเนตอกจูมาแมตช์เรฟรีทุกลูกนะจุงจางอันลุงออยเลวนะพีจีเอมาเวลเนนะอันเทนโดนตาเฮทูอินไงคาคิจวนอันเทนเฟลโตเฮียลินอารินอมทิลเทงอินอ่างไงยะhari magor penalty choitir ani ba ka red card choitir ani lain ama dialo titlutu Bournemouth player Adrian Trafford fola ngai ani lo lai takha an hrethiam thei lova United hian red card em an phut lo na in magor kha fola an ngai si chuan Trafford po kha fall ngei turania penalty lo chuak ve ngei tur kan ni tin thunei tu te hne na hian ziakin lung oi lo na an thlen don ani he thil theng chungchanga hian English legend Alan Shearer tong chuak bokin VAR awang hian match official ten match an kai hruai dana ma an son lova an tlak niam pha zawk ani VAR a hian anin ngat le lutuka chu chuan referee te standard hi a thalo lamin a hmong na sa ati ani in khel result lama chuang kai ta ila nizan khan Spain a tual chung lik sangber la liga khel chun zom ni in match nga khelania eta hian team lian in lan omlo ma sela Elche in gol ni gol khatin Mallorca nea Espanyol an mikhwal Getafe in gol ni gol khatin an ne boka Levante in goli gol nin an mikhwal Real Oviedo an ne bok Osasuna point an mikhwal Girona sikhat final nea Valencia in khwal mola Sevilla sinhi fain an ne bokani La Liga table hi soikai talolo ila table hian Barca in ma shoi mekin khelsom hi pariat atangin point somsari an neya point li in man shoi mek panina Real Madrid hian khel somni pariat atang vekin point samruk paruk an nei meka pathumna Villarreal hen khel somni pakwa atangin point somnga pariat an neya palina Atletico Madrid hian khel somni pariat atangin point somnga pasari an nei ani table mong lama Real Oviedo hian table mong lua chun zomin khel somni pakwa atangin point somni pakhat chau an la neya som pakwa na Levante omin point somni paruk an nei meka som pariat na Mallorca omin point somni pariat an nei mek bok Anni pathum Mallorca Levante le Real Oviedo te hi relegation zona omniin relegate nai ber anni taria anjinga hian Real Oviedo phei hi chuan tal chua chance an nei chebera chuwangin relegate hi an nei zual bik tebula som pasarina Alaves in point somni pariat nein som paruna Elche in point somni pakua an neya La Liga season kalmeka hian tebula som pakhat na chin noilam zong hi chu relegation lama hian an him lo zuala angai thei ome Nizana vek Italia League sangber Serie A khel chun zom niin heta hian Cremonese in khwalmola Parma sin hi final neya Juventus in an mikhwal Sassuolo ne zolovin gol khat ve ve khungin anin ne tok he mecha hian Turin club ro pui Juventus sia minute som palina a Turkish rol thar dom Kenan Yildiz mangin man shruaya ma se minute som nga panina Sassuolo hian Andrea Pinamonti mangin an sut ve leya chakjok omlovin point khat ve ve an lo chuak ta ani Serie A season kalmeka champion base na lanai AC Milan in point thum an lo chuak thunga an mikhwal Torino gol thum gol nin an ne sham he mecha hian minute somthum pasarina Pavlovic mangin Milan hian man shruaya minute somli palina Torino hian Giovanni Simone mangin an sut velea ma se second half a gol thum lu belin minute somnga palina Adrian Rabiot mangin AC Milan hian an khung bela minute somnga parungna Yusuf Fofana an khung bel le bokin gol thum gol khata ma an shoi nuin Milan hian gol khat an chua thunga minute somriat pathumna Torino hian Nikola Vlasic penalty goal mangin an sipur an su thena goldang erolu bel talovin San Siro a AC Milan hian point thum an lo chuak ti hian Serie A season kalmeka Inter Milan hian khel somni pakwa atangin pai somruk pariat an neya point nga in ma an shoi chun zoma pahnina AC Milan hian khel som thuma tangin pai somruk pathum an neya Napoli le Berlin te bula pahnina an ninget chun zom pathumna Napoli omin khel somthuma tangin point somruk pahni an nei mekani palina hian Fabregas kai shoi komo omin point somnga pali an neya pangana Juventus point somnga pali nein parugna Roma in point somnga pakhat an nei mek thung tichuan table mong lama Verona hi table monga omin point som pariat an neya som pakwana Pisa point som pariat vek nein an ni pahni hi an din mun athalo zuan leya tal chua chance an nei chle som pariat na list omin pen somni pasari an neya anni hi chuan tal chua in be seina an la nei sanga an chunga om Cremonese nen pen somni pasari ve ve nein
an chung le om Fiorentina point khat chawin an phak lova te bula som pangana Cagliari po point thum chawin an phak lovani nizana vek France atwal chung lik sangber lik wana Toulouse sikhat fain an mikwa Lorient han hneya Auxerre sithum fain Bressan hne boka PSG point khwalmola ni silifaya hnein point thum an hlo chuakani PSG tan minisomli pahnina Nuno Mendes an left back in penalty atangin hmathroina gola khunga minute somli pakwana France forward Desiree Doué an PSG tan khungbelin minute somriat pakhana Pedro Fernandes ain lara Pedro hi Do Fernandes tia riat lar Barcelona atanga anlak lu kha niya ani hian PSG tan agol masaber akhungani heminu minute somriat pangana Zaire Emery an PSG tan khungbel vele bokin silifain champion lai PSG hi anchakani heme cha hian red card pakhat phorania minute somruk pakhana nis player poimo Yusuf Endayesimi no chua ani heme cha hian PSG hian in khel thunun chungin hu takin point thum hian hlo chuak ti hian League 1 season kalmeka tebula PSG hian khel somni paruka tangin point somruk nei ma shwai chun zoma panina Lens-ian khel somni pasaria tangin point somnga pakwa an neya anin thlauna hi point khat chau ni ma sela panina Lens-ian match khatin an khel tam jok ani pathumna Marcel Amin point somni pakwa an neya Palina Lyon in point somli pasari an nei mek bok League 1 season kalmeka hian champion be sei team hi pahni chawanom towa PSG le Lens te hian nia team dangtan champion be sei na abo to ani League 1 table monga match omin khelsom hi paruka tangin point som pathum chau an la neya nante sin dotin khelsom hi panga atangin point som pasari an neya League 1 atang hi chuan direct in team pathum an relegate don lova table mong lama om team pahni som pasari na le som parian na amor bok team te direct in an relegate dona tebula som parunga amor bokin relegation playoff an khel angai don bokani Germany ya League Sangbra Bundesliga po khel chun som ni in heta hian FC Köln le an mikhwal Borussia Mönchengladbach chakjok omlovin gol thum ve ve khongin ani hne to ka Werder Bremen in khwalmola sikhat fain Wolfsburg an hne boka Heidenheim le Leverkusen chakjok omlovin gol thum ve ve khongin ani hne tok bok eme cha hian Leverkusen hian mini somni pahni na a Malik Tillman mangin man shuaya mini somthum pangana Patrick Schick mangin an gol ni nan khung bela Leverkusen hian sinhi faya ma an shwai ma sa chungin point thum an hlo chuak zo lovani mini somnga paruna Heidenheim hian NS Behrens mangin an sipuran su thena heminu mini somsari pahni na Marvin Beringer penalty goal mangin an sipuran su zawzuya ma se mini somsari pakwana Leverkusen hian Patrick Schick mangin man shwai leya minute somriat pangana Heidenheim hian Marvin Beringer mangin an sut vele tichuan chakjok omlovin point khat ve ve an hlo chuak Borussia Dortmund in an mikhwal Hamburg gol thum gol nin an hne thunga gol nga luna mecha hian Hamburg hian gol khung ma sain minute som pakwana Philip Otele mangin man chuaya minute som thum pariana Albert Sambi lakonga manga khung belin mikhwal team Hamburg hian sinhi fain man chuaya Barca fa Dortmund hian gol khung theilovin sinhi faya nufual zok anni second half a ero Dortmund in siam thain minute som sari pathumna a Rami Bensebaini penalty goal mangin an siphoran su thena minute som sari pariana an gol khung khol Serhu Guirassy an sipur su zawzuin minute som riat palina penalty an hlo chu an mangtang kai leya Rami Bensebaini an gola chantirin Dortmund hian gol ni an chuak masak nuin an mikhwal Hamburg hi gol thum gol ni an le thalani Bundesliga champion lai Bayern Munich in an mikhwal Union Berlin an dim lova sili finance sop Bayern tan hian minute somli pathumna Michael Olise an gol mashwai khungin Barca fun pek bela Serge Gnabry an khungbel boka hun chan veya sinhi faya ma an shwai nuin second half a gol ni bokan khung bela Bayern hian minute somli pakwana Harry Kane manga an gol thumna an khung nuin minute somruk pasarina Serge Gnabry mangin an golina an khung leya Bayern Munich in khel thunun chungin olsam takin point thum an hlo chuaka goalie aya tam an khung lo hi an van duai jok ti thei khopin Union Berlin laka hian an chung nung ti hian Bundesliga season kalmeka Bayern hian gol somkwa pasari an khung tling ta dera match tina gol thum point panga pakwa khung ji angan niya Bayern hian gol khung tamber gol somthum pakhat khung to Harry Kane le assist nei tamber voisong pasari assist nei to Michael Olise te hi an tangkai pui hleya Michael Olise hian Bayern tan season kalmeka hian in elna khel zongjong atangin match somthum pakwa a khela gol som paru khung to in assist somni pasari anei tela
match somthum pakwa atang hian goal contribution hi somli pathum loi anei tling der to ani hian Bundesliga season kalmeka hian match somni pakhat atangin goal som pakhat le assist som pakwa aneya match somni panga atang hian goal contribution hi somthum anei tling der English striker Harry Kane po hian Bayern tan season kalmeka in elna akhel zongjong atangin match somli akhela goal somli pariat khungtling to in European top 5 league khel player zinga tun season an man to china Harry Kane aya goal khungtam an lavani Harry Kane hian Bundesliga B ka match somni paru khelin goal somthum pakhat akhunga goal khungtam ber choi moina top scorer award po adong le ngei don tiin asuingam var ome Germany ya league sangbar Bundesliga hian Bayern in man ruai meka khel somni pasari atangin point somsari an neya point kwa in an sang palani panina Dortmund hin point somruk pakhat neyin pathumna RB Leipzig in point somnga an neya palina Stuttgart le pangana Hoffenheim point somnga veve an nei bok Bundesliga hian team somparia chau anin elawangin match somthum pali theu chau an khel dona tuna hian Bayern hin match khelma bak hi pasari chau an nei to point kwalaya an san fal box sia wangin Bayern hi Bundesliga hian an champion non ngei tura ngai ani Bundesliga table hian amonga Heidenheim omin khel somni pasari atangin point som panga an neya som pasarina Wolfsburg omin point somni pakhat an nei boka Bundesliga atang hian table som pasarina le som pariana amor bokte direct in division niam joka an tladona table som paruna amor bok hian relegation playoff an khel angai don thung Bayern player poimo Michael Olise hi apui hran pa ve shima ani hian Bundesliga a team ahmachon to zongjong laka golemo assistemo anei veka ani hian kumsang ni somni pali ni puilai khan Crystal Palace chua sanin Bayern Munich apana Bayern a hian season ni alamang zolo chungin asu nu hi chuan om takani chu nu duom big anu chiamek ania Bundesliga hian engtim ma in goal contribution nei konga Michael Olise hi anlada ni lo ani bere Mizawina kan enna sabverti thei English Premier League poni zan khan an khel chun zoma eta hian Leeds United le an mi khwal Brentford in goal khung thei lovin goal lut lovin team pani anin he to ka Fulham in an mi khwal Burnley goal thum goal khatin an he thung he match a hian Burnley hian goal khung ma sa in minute somrukna Zain Fleming mangin ma an hruaya ma se minute somruk pasarina Josh King mangin Fulham hian an suta minute somsari pathumna Harry Wilson an Fulham ma hroi pui velein minute somkwa pangana Raul Jimenez an Fulham goal thumna penalty atangin akhung zui vele ani he match a hian red card phorania hun top don nai additional time minute somkwa palina a Burnley player Josh Laurent no chua ani Laurent hian penalty area a Raul Jimenez titluin penalty achoya red card achoi tel boka tichuan atimin goal an chua bel zui ta bokani Nizana vek Merseyside club Everton in an mikhwal Chelsea laka point thum an hlo chuaka he match a hian Chelsea hian ball an changtam zoka ma se an hlawom lo zok goal ma saber hi minute somthum pathumna Everton forward betowana khunga Chelsea in an midfield atangin antidik lo towa midfield ta mun all zau tak James Garner khan no khatin pressure nei lawin aduang takin beto tan thu bola petheya Chelsea defender Fofana khan beto kha aphak lo ve shim ani bere baka Fofana khan goalkeeper muin atha ngal titi der boka beto kha ti boizui atum lem lo ni main alanga beto la kha a finishing a thaim mai le ngala goal class sang takti thei tura khung goalkeeper khan a nei chil man viau chungin du thu sama tha in a pet goal ta thawani hemi nu hian Pedro Neto corner pe ta tangin Chelsea hian goal an khung teu leya Everton goalkeeper Jordan Pickford an Enzo pe chalutuka dan sakin atim achan himani first half Everton hian sikhat fine man shuaya second half Blues in an sipur sut ngei an tum ma se Everton tlar nung an thiat lei thei lova Enzo an penalty area chung veilama tanga far post lama moi taka apet kwala Jordan Pickford bokin alo beng per mana hemi nu minute samruk pathumna Chelsea hi an chenoi le pek thung mualaya ball anin pass film khurlo tuarin Idrissa Gueye an alak saka Chelsea left back Kukurea atlan chuak thui to boxi align akovar man to lova Chelsea tlar nung veilam aruak ta veka chuta chon Idrissa hian ball tlan lu puin penalty area thendona penalty area chunga tlan lut beto apasa beto hian apet ve pop satlia ti thei turin Chelsea goal lama apet ngal thuaya Chelsea goalkeeper zona takapet
Mase Blues goalkeeper hian adang zo lova akap kara ball aper tlanga ball in goal line apel man tia goalkeeper hian beng chuak Marcela a goal man ta sia Everton hian sinhi fain ma an shwaita ani Chelsea goalkeeper kha van nei ni se dan mai thei tur ni in alanga Mase adang tlat lo mini somsari pasarina Chelsea player ten ball kanga beto an ngam lova beto hian ball tau perin achangtu element endia anatlan pui hala kaisido an chang Marcela element endia hian asiam rem man ta thawa tichuan hmun all nei zui bokin moi setin mar takin apet gol ta ani Chelsea goalkeeper tan khan dan ngaina aum lova far post lama top corner a tak a thlo lut hemi nu hian goldang lubel talovin Merseyside Everton laka Chelsea hi sithum fain an tlom ta ani he mecha hian Chelsea hian STVO mangin gol kham an pet per bokani kha Mase in khelpum pui anin Chelsea hian chakpuin an nor na tok lova Everton tlar hnung kha an sutlang hlei thei lovani Everton la in counter attacking game tha an khel chuak le mai thina Chelsea hian an mamo point thum chu soilo point khat lek po an hlo chuak zo ta lo Chelsea hian Liam Rosenior kai hroina hnuaia hian match som pakua an khel ta voi som chakin voi ni draw neya voi sari an klom Enzo Maresca hnuaia khan in rin tok na an nei sang man viawa Mase an tlaniam le hreta khata changa an tho chuale tak ma in Liam Rosenior hi an ruaya English manager kai hroina hnuaia hian an tha tak theiri lovani big match an ngam tok lova consistency an nei lo bok Enzo Maresca kai hroina hnuaia ain Rosenior kai hroina hnuaia hian Chelsea player te hi anin ring tok lo jok ni in alang boka Bluesian enge an pui zel do ni kum in January kha an roi ve chau kha ania chu wangin Rosenior tan po adu anga squad 6 soina hun ala om lova ahar save le ang ti arin thiam thei chuti rual chuan tun a hi chuan a che that pui deuh chu anga yani Chelsea hi ti hian azonin match li chung an tlom ta a kumsang kha zakwa somkwa pathum nuwa azona voili an tlom le na masaberani tebula po an din hun a thalova season thara Champions League an khel phak donem ala chiang thei tlat lo beisei ero an la nei theya an elpuite an che that mar thei bik lo awangin che thamar thei bik lo Chelsea hi an van nei tel ati thei ome nizana in kheldanga Brighton khelmual MX Stadium American Express Stadium ti thin boka Brighton in Liverpool an mi khwala ein khela hian mol nei tu Brighton hian minute som palina a Danny Welbeck mangin ma an shoi masa a ma se farsa fa Liverpool in ball an chang tam zoka mol nei tu hi in veng na sa zok an ni heti chung hian Liverpool hian clear chance an nei hlei thei bik lova a mingin Liverpool hian ball an chang tam ani deuh mai ti thei tur niin Brighton laka Reds attack anatok lovani Brighton hian minute som palina Danny Welbeck mangin ma an shoi kan ti kha Manchester United le Arsenal striker Lui hian atau gola he atau gola hian Liverpool defending thatok lo alanga Ibrahima Konate khan dan tuma fight chua thak ain fall draw a she lo na alian zokin alanga kha French defenderina ati fu lo langsarani minute somthumna Liverpool hian Milos Kerkez mangin an sipur an sut vele maya an goalkeeper in ball pet chuakin Brighton defender ton hriat nei tha Lewis dangan a hnunga tuma omdawa ngain an goalkeeper man turin atau piel sewa Mase Kerkez alo tlan lut man box sia Hungarian left back hian Brighton goalkeeper Khalin ball apet khuma an sipur asu tani Brighton hian anti swal pal liaw atangin goal an khunga chuti rual chuan Kerkez a chet lak dana le a finishinga a fak tlak bok tichuan farsa fa goal lu bel lovin team pahnia chungnung jok anom lova second half a ero Brighton in ma sonin Liverpool in ma an son lo thunga Liverpool hi talboi zoka an tang Brighton hian an nor thiam le mini somnga parungna veilam sira tanga cross ball an nei chhor tangka in Danny Welbeck mangin amoran boka a goal chiang hle kha goal lu dana khan Liverpool defending bok a thatok lo zia alanga Virgil van Dijk khan achan Hinsel ut kha achua ngota ball kal kha alak phak aring to lo ni in alanga ma se an mani goal nai ania afim khur turani Virgil van Dijk hi afim khur tok lova achan Brighton player hi achua tichuan Hinsel ut hian thei top tak meu chuain harsa takin ball pet man tumin chet ala a apet man ta rambok tichuan Welbeck tan du thu sama tha chan siamin English striker hian akhung ta ania Liverpool defender ten anti lo pialama antha antha malu tu kha antuar le ta ani Virgil van Dijk po au pa ve ta dewa
atha athum ve ta deu atlaniam ve ta ani ti alang non le ani bere Brighton hian goal ning Kolkata ma an roi nuwa Liverpool an lawam zui lova Curtis Jones mangin chance an nei ve le cheu ti lo chu an bil tluan thaka Brighton zok hi an lawam thin le Liverpool hian goal an chua bel lek lek fo maya an ven he le theilo in kuba min te thak tu kawro mi toma phe chu veng ne lo takan ni Liverpool hian goal ni aya tam an chua lova an va nei hle chu chuan team pani in khel hi a hril fia thei mai ome Liverpool boss Arne Slot hian adu angin team adin towa chuti chung chuan Liverpool tan tu te social ron ni zui zel turin analte a khel tir le mai thina Slot hian Brighton laka po hian winger pa ngai manglovin bultan tu player som pakhat arem khoma a goal bo na berte zinga mi Hugo Ekitike la first half minute kwana leka ain liama wangin lak chua angaya Ekitike hi midfielder Curtis Jones mangin athak dai thung second half a goal mamo na asan le nu mini samruk palina right back Frimpong la chuakin rol thar ball thiam Rio Engumua alu tira annuwa left back Kerkes la chuakin left back experience nei thazok Robertson alu tir lea center back Konate Paul la chuakin forward Chiesa alu tir boka mase a midfielder Gravenberch center back a apot thadai thung Frimpong alak chuan nuwa Szoboszlai right back lam aveng na sale boka chuting chuan Dutch Scotian team asik soya mase Brighton laka goal ni an chuan nuin Brighton tlar nung an thiat lei thei mi lova omjenein na takin anetek thei lova goal po an khung bel talavani Arne Slot hian dem a hlo lea player poimo in hliam an nei te ombok ma sela anaute a khel tir dan le asik soidan omjenei tamlo awangin dem a hlo le kodi gakpo a khel thalo chungin ala chuak du lova a khel tuan tir thak gakpo thak na tur bench lama du thlan tur anei thatok lo ti langma sela gakpo tangkai na tak amu chuak zo lova ngai ani na anasata zelani Liverpool hi season masa Premier League champion ani awangin tuna hian Premier League champion lai annia ma se chu oi ti har sa khopin tun season a hian an che chia a ani na taka chuan ni pui transfer kongka hon lai khan sum tam tak an club chanchina transfer hun khata sum an man comeback record te hian an siama an in la thasot emoti lain an cheta sot jok emni ti mai turin an result lama chuan that lam ain chiat lam an pan tlata an ding nget lei thei lawani tuna hian English Premier League bi ka chau match somthum pakhat khelin voisom pali an chaka voisari dronein voisom temeu an tlom tling der to ani tuna hian top 6 china om team zinga anni aya tlom ngun anom lova point som kwa pathum lo chwa thei atangin point som li pakwa chau an la lo chuak point lo chwa thei chan ve aya tam hret chau an lo chuak ti na ani chu match khel mabak pasari chau Premier League bi ka hian an nei towa tuna asang panga china la om ma sela an din muna him lova Premier League atang hian te bula pangana chinin season thara Champions League an khel ngei mela chuwangin Champions League khel tur chuan top 5 china an om ngei angaya ani lo chuan Champions League a champion chawin an tan Champions League khel thei ani don ani engpo ni sela English Premier League table hi soikai ta ila table Arsenal in ma hroin khel somthum pakhat atangin point somsari an neya point koin an sang fal meka Panina City hian khel somthum atangin point somruk pakhat an neya pathumna Manchester United omin point somnga panga an neya palina Aston Villa in point somnga pakhat nein pangana Liverpool in point somli pakwa an neya parukna Chelsea in point somli pariat nein pasarina Brentford in point somli paruk an neya pariatna Everton point somli paruk an neya ni tuna an din huna tang chuan te bula pariatna Everton po hian asang panga jinga telbei seina anla nei thei var maya point thum chawin te bula pangana Liverpool hi an phak lawani table monga Wolverhampton omin khel somthum pakhat atangin point som pasari an neya som pakwana Burnley omin point som ni an neya som pariatna West Ham in point som ni pakwa an nei boka som pasari na Nottingham Forest in point som ni pakwa vek an nei bok English Premier League atang hian table mong lama om team pathum som pariatna som pakwana le som ni na a amor bok team te direct in an relegate don ani zan in pathiani zana hian in elna then khat khalchun zom le turania chungzinga chun English Premier League ka darnga le achan veya Newcastle in Sunderland mikhualin Aston Villa in West Ham United darsari le minisomli panga an mikhualanga emi huna vek hian Tottenham in Nottingham Forest an mikhual don bok ramdang league ka hi chuan team langsar te in khelhun chau soikai ta ila La Liga a daruk le chan veya Barcelona in Rayo Vallecano an mikhualanga
zan lai pel dar khat le chan vea Madrid derby khelin Real Madrid in Atletico Madrid an mi khual don ani Serie A dar nga a Como in Pisa mi khualin zan lai pel dar khat le mini sompanga a Fiorentina in Inter Milan an mi khual don bok Bundesliga le Ligue 1 a hi chuan team lian zualte anin lan to awangin pathiani zana in khel tur te hi chu an hminglam chuak ta lo mai la thalaka kan mu ang te hi an ni ye ole khatichin kha tun tuma kan topic kan soi jaw theina chu nile phot ro se